Victor Powesi mali kultua ya Salome Powesi e mai se malu le kane sia pa Ya bobona fa talo from fa felo ile ne foi vai ngoli fiafi sa mola tu pele la mai mo foi ya tatu ile fa la solo ngone nei o po kalame fitua so pespesenga Christmas o fa sa la tu sao ya mai le manu le ka sia fa po to ke shano sa mo mangeli sa nei po sei ya alo fa fa le maluma fa tu no pa ile sungol to ina Reverend Elder Victor Powesi ma fa tu ya sa no me manu le ka sia yo tu lang fa roke o whanga soro nei po kalame I te usanga ritasi ua manatu la le vai whala oto sa moa I o pa I le popo mo marusa wo o mai maunga tele se e pa ia maunga iti o le anu nufa tini o te usanga I le nei fo I vai ngal po ai whawhelo yatu I le nei vai ngal fiafi ia maltele tanunga o le a whapena fo o na whamale ina lau mai moa po kalame whata tia nei po staimi o na sumai fo ilo sungal to ina Reverend Elder Victor Powesi ya ma fa ilo fo tele o por kalamo la fa solo mo nei fo vai ngol fiafi fa talo fo le mai mo mai le tunu lungo al Facebook so se vai ngol nei kelope e le tanto lungo mo tiro tu si foi au lo fo tanto matai le langi ya wa fa te fo so to ina Reverend Elder Victor Powesi mo le no yo fa na au na tu foi ia mo nei vai ngol tanto por kalamo lo fa nei po o le fa solo ai ya fa solo fitua so pespesengo Christmas lua fe lua se full mo fa fi fiel nei vai ngol fiafi ya o fa smai ya Afioga ti akono tina ya fa peti la le famuina tal no wa o le tu pare ne o tina te le o la tu sao o te lo te lo tu sango vai te la fo ina sau no le sunga ya Victor ile tulanga ya ile le tulanga bawo lunga o le tu tu ma la tina ya wala fo le po kala me tu sanga ti tasi ya fa tal fatu lo fo ti akono fa peti ma lo le se fo ria mahalu sui fo man wia fa talo fat fo ilo sunga dia wa tavai ia mo le avanoa ia me si fo fa talo fat fo I Afioga ia le malu o fa u fo ia le nei fo I fa mo manisi o fa na fa talo fat fo I de pul manu e fa o le nei la lo langi o ta ape ai ma malu ma o le sa mo a toa fa pia ngai nga mo la tu fa tua I so se fa ta fai tau langa lo tala fa auto ia wa lava le fa mo le o ina o kali sia ta itasi le upu le lo fo le tua ta lo fa tu fo I o le a e Pacifica Health Center o le a fa fia le nei ia ma lo so fu ma lo tau wa ta fa ta lo fa tu fo yo ma tua fa le nganga le stunga le toe ina ia Victor sa lo me Powesi
ia whaapea fo i le mamalu ma le pa ia lasi o la matu e kālesi ai tūlanga whaalupeina ia manuia le nei fiafi whaatalofa ma whaafiloa ia tuai i le mamalu ma le tisiri ese o le atue le nei tae nei tūla fiafi a lo lava le soifua manuia i lau stunga lea o hao tawai a taim le avanoa wa tai foi le Afioga le tia kono o fa longo ye le ngoa le o fa ngoa le maftanga tina pol au ma koi pe a o le sa o le pe o nai tina ni tina wa na amata mai o soifua si o matu tina ia wa fa ilangi fo launga nai tina fo nei o lo lato fe so ani lava fo i mea o le sponsorina fo yo ia wa lava le fa mo ni ka le sia a bata mai se to luaso ia pe o sila fia i lau sunga i lea o ia o mai lava le fitu aso yo lo fa o pe yo lato lea ngā luenga o lo fa atinoina pe i lea tausanga ma lea tausanga bangana i le taimi o le COVID ia sa malulu ai ona wa o le fa ma ia o lo ngā lue lava nai tina o fa ingoa i la i lato fas wa faina o le au makoi au vai ma fai ai nai dei tina matutua ia wa pula la ngutu fu so i fu nai tina ia lo ngā lue lava fa atinoina nei fa moe nalo ole upola tunu e aule inga lawa tina fu le a Afioga ko noa fa peti fo le sfulo no tausanga i lo talunga talona a fa wali nei pokalame ele e solo muli ape aloi se atata la au maftanga tina e tua la sua fo so alto ina mane o le telo mo via fo le na nei pokalame tausanga tasia ia te fa no uli se upulava ia de pio na sa mo lo sunga le o ia o te whaafitai ai fui lava lo mātou tina tua e asa luni whare tua ina e mai se lava o i tōlo pūlou i si o a mātou mawhitanga mai se lava le sunga i le whai lau tusi i a maungaloa whai omu te o loa i a sau pō a lau vai e mai se whare tua hoa o soani whare tua ti a kono ia ma ti ngā ti a kono ia maripa ia lasi o le mātou mawhitanga i le fai mea mawhai, o mai fai mea fia lava. I le ai lava se mea wha anua ai a mea lava. Wa ama, ia le fia lava. Wa fitai lava i le. Ia lofo le atua, ia lofo wai, pere soi fua manuia i nai tina. Ia wa lava ne wha moe. Pe o na ato whaina i le tausanga, ma le tausanga. Tali atu le i. E si le au suka le awa. Tali noa i le malosi a Afioga tia ko noa whalpeti a ia wa a fuas fulona tausanga. Ia e mene e yei le taimi le malosi ai a e alu a fole le pe ua o tau mulu malosi pe a fua mai le matua le wene o le winga le whamtalanga foi lele. Po fea lava yei le tulango e le matua o le soifua. Ai e le mawhaiona veseina le o le loto malfatu. E mawhai ona o pongile le fa moi pona e pe fona e ni fia e muni am fa ma o ni lau sau noanga e muni la o nei foi fa moi e pe mo leva na tau mo fai mai fu ia i lua fe ma le iva e pe fo ta to nga du e fa ta si mai tau sanga o vai ia e la o mai nei ia so lua fe o se fu ma le fa ia mo se fu ma le no e nei tau sanga yo pe o se mea o se moli mauina fo i rai nei tangata malo nei whātau wa e tā ua fo nei po kalami wa lona tā ua e a o inai fo i a tātou whana ringa ngana sā moa mai loa fo i una aua nei fefe ai whaatino le whaamoe a wa o tupu wa i lātou iei ni aso i luma ia wa vea i lātou ma tangata mātutua wa vea lātou ma mātua whaatino ina fo i nei po kalami tā ua ia o lea o ina o nai whanau na ia lātou maua pia le loto fia sa uni mo le soifua mai pepe Krismasi pe on tātou whaatari iai ia se tali atu lea i hanga whaaro lele la Afioga tia ko noa whanpeti fo leo le vaenga muli o leo sifulu ona tausanga talua na whaua por kalame a pone il ni tausanga tafa si finagalo sunga le tau ina ma whantua fo i sunga to ina ya pekta ma e sui se fainga mo lo mana o le ase finagalo tina tu mau pe le tu la fitu aso pe ye ni swinga o tau sui pe ye
ole na vai ule lava lo matu tama ma tina ia vai le sitasi o matu we ia pe ola na ia sa no anga ma le ala le fuanga le ai ai fu le por kala pe tu mau pe tu le asu fo isesi subinga ia ola na ia lava le pa italia na o matu fa le anga por stu ina ma tina na luenga pe o italia tu le ma le fa lo lava stu le wa tawai la fiontia kono fa peti la le fa mo na fa time le nei fo i fiafi fa malolo tu sao malole on sai malole lava pan foi ya mo yo to fa foi ya wale por kala por ne foi ya tu sanga ne ya so toi fa time mo nei fiafi ama ya ta to malolonga o le atalo atu e le CEO o le vaenga on Pacifica Health Group ya fa wa to tua ya mai le mo le fa ka sa mangile sa nei po se maro se fo mo ne to Wai le atu no pele, o tātou iai nei vai tau o le nei tau sanga. Whaatau e nā i le au keri siano uma le mea lofa tāua le atua o Yesu Keriso le Mesia, le whaola o tangata uma ua whānau mai. Lea pui watoe sa auni le sunga i le whaotenenga, sunga i le Reverend Victor Powesi, ma le whalitua i a Salome Powesi. E meise le mamalu le kane sia whakotonga ke siano Samoa i puase sei mangele sae, e au mai a moe le fitu waso o pespesenga le Christmasi, o le nei fo i tausanga. Whaasalalawina le nei pokalame lunga o le Facebook Live a le tai au fau i pua se radio live stream tōku fitu o wāre si sila ma le whaafonga si o tātou wātuno. Ma o le aso nei o whāna wai le ai o tāwita whaola o ke riso le li ma o le avea le nei ma whailonga i ate o tō. Fatala fatu le vai con fiafi la mai sa mo pe ma le se fulu valu minuto mal temi le neona matalo lo tano proclame le ne vai con fiafi fio le fatu se mai le CEO por falu lungo foi o le Pacifica Health Group le fioma ya Galumalemana vai fa no Naseri tata no foi o la to le le o tongia ya wa so la tu sao bole fitwa so pe sengo pe mas le lo afi lo so fa Galumalemana. Allora, se fumo di lei, vai con la fiafi. Ja, fa malo foi so fua la lei los sunga le wa ta vai ne ya fiafi ya malo so fua. Allora fa tai mole, ne va con la fiafi o te loa o le o te penna le fa mai foi ya wa ya ile Pacifica Health Group mole la tu sao o tu sao ne va con la fiafi ali tele no tu ta penna foi le o le ale ta o le no ma tu sunga to ina ya la Victor foi ya si fai su tu sao mole fitua so special le tu sao Partaia ta vai mo fa sili na o tu loa le ma tu si wala ulia ma le sunga to ina ya Victor Powis yo no folong o titilo oka o lea e yele pe au lea au mai i le walaulia lea a wa au te iloa na o au lotu lava au talavo ma maftanga e kalesia sa o mai ma fai o lato sa ma pese i pestenga ko yo kilisimas ya ai oro fala potonga ia mato o tele falo mo mua we ia na Samoa no falo ia o New Zealand le ai a no folo mo papia o le ava no fa auro ne a mato te familia o e matua fa malo si ai le mato nga lulue filang lang mai nga lulue fatasi ma le ngā lulue
pelango ma I ma community group. E iai lava vaenga al matonga luenga fa se fo maloloing o le community. Ina ia ngalua fa atasi ma au loto, church leaders, ia mana ai o fa tinonga. Ele o le lei telele le fa tinonga e health providers. Ele la vo fa pe ai loa le ai. O mato wa noa ni ina ia fa ai loa toi foi. Ele ai e mawhai foi o na mato o mai. E fai so mato sao. Anga ina ia pa malosi ai le ngā luloi whaatasi o health providers ia ma community, ia ma se community leaders. O lea la, na matua I o te le I whaataritani fo I pe te I wa ai I seisi e whai maini manatu pe mauti o pe a na o whai alawa ea ui al whai unga ma o tali mai sunga tau ina. Wale lei fa tai mol wala aulia au mato o le amato atu e fai mato mato sao ia pele lei la valeo fonga pele ai ia ai o le mea lava ia mato au wai ia wane mato misa ile nei ia vai aso o pesto pitsenga mol kinis mato o titilo ile lau group foi le e yai intia e yai sia tunu e se for I mean this is the beauty o never time or to sound for Christmas wa le se pa pui o sa boa o ai a wo mai le tino tasi ma le loto tasi fa tino lo tu sa nei football na man io o le make up le o le mato fa la poto ese forma I testo health professionals mai lea tunu o mato ngā lui tono o mato clinics ia papia fo I ngā lui whako ia o lea la na uma whaile kono ina ua tasi nā lua I aso talun whai mai ia na matua fia pa mai e moi e lau tala CEO e moi o tātou o le awai whai loa tuai o tō wanga I whapol community e le na o tā mua I e whai el tātou clinic o tō o malawa a tātou o e peste lava tangata I e lana ia ngana ia o le nā la o mātou mai ai pa mai o le a tātou tō ngina whako ofu mai lava le ofu le traditional wear ale tangata la to ia pena to tanga ia to elia ia I fo mai ala fo mai intia ia le ala fo mai ia o tau sui fo ko kalen to ke lao tonga ia le fo mai ia ta si ma le o samo ia o le la ma to mai ai Galumalemana ale mai al tanta no le fiafi tala noa nga e le soifua maloloina o le usa no fo mai o tausi mai malantou fulele o le tasi le vangata o le soifua o le tangata ia le leile ma ai fare lei ia le soifua maloloina ia e iai lava le talitonunga iai foʻi ia tustutinga tuspa ia o le soifua maloloina o le mea alofa lea mai le atua o se faamanuiaga foʻi lea ua amai ia le atua ia e tatou ia tatou faapelepele iai tatou tausi iai fai le mea e tatau ona fai ina ia manuia ai o le tasi la lea o le matopeauina ona o lenei galuega o le galuega faasoifua maloloina ua lagatau e foʻi mamata gofia ai le matou oo mai e toe faamanatu le feʻau aliali aua o le tatou alii faaola o ia o le faaola o ia foʻi o le fomaʻi o fomaʻi Male, amen. O lea la e tatau ai lava ona o mai e faamalosi au ma toe faamanatu mai lana feʻau ina ia tatou tausi ia na mea alofa o tuu mai iā te tatou ia ma lesi mea ia a faapea mai o le tina o le tagata o le malamalu o le atua e tau ana tatou mai ia ma tausia ia lelei ia mea wan malamalu o le atua ma lana galuega
Lo after lo fenga mana fa malo fa te lava fa tai mo lo tu sa le fo I fiafi ia ai o lela antu atu le no ia ta pena fo lo to ta pena ngale ni fiafi malo fa tai mo fa no mai ia tau ina lo fa le to ia au mo ina le fa mo nei po mo bori fe au le ngata o le au le tala le fa no mo le fa ola mo tato ia ai tau fo ona pe ona sa no kaua mo vakasi mo ai leo se fo maro no ina tino Dei lava tau lava no lua. Yes. Wa fa pena ko ma to tatu no. Ale no ma le tua ma le ali I manto ngaluenga. Ya ili ko fa so longa ole fa te tele mo lo wa no fa te ta mo ma lo tapo inga ne pia. Ya manu ya tele ko fuang. Alo tuanga ya ile kalisiani. Ya, mensen ook veel programma. Wat is het leuk aan mana bij Naseri CEO ja alle Pacifica Family Health Group ola tole ola tongi la to mama fa ali fo la to sauna nepo a tato ya le pona fare nei o pespesengo che si massa lo felo suma fa ma tato malo longa ola tato no to sungo to ina Reverend Elder Victor Powesi ya ma fa boy moro tato ya ile ne fo e fiafi Tamo ai le atu no pele o tato ya nei vai tau o le nei tau sanga Fatau e nai le au kerisiano uma le mea lofa taua le atua o Yesu Kiriso le Mesia le whaolo tangata uma ua whanau mai. Lea fo ua toe sa auni le sunga I le whaotengainga, sunga I le Reverend Victor Powesi, ma le whalitua e a Salome Powesi. E meise le mamalu le kalesia whakotonga kerisiano Samoa e puase sei mangele sae, e au mai mo e le fitu aso o pespesenga le Christmasi o le nei fo I tausanga. Whaasalalawina le nei pokalame lunga o le Facebook Live, ale tai au fau I puase sei radio live stream tom fitu. O wāre sila, mare whakafonga si o tātou watu no. Ma o le aso nei, o whana wai le ai o tāwita, whaolo ke riso le li, ma o le avea le nei ma whailonga ia te outou. Toi fatu le neva ngole afiafi lau mai sa mo pe a male toi valu minuto na mata lo tanto pokalame o lo mai antal no atu CEO o Pacifica Family Health Group le feo ngon maro la toia le la do mai mo ia la to tape nanga mo lo fane o po o le fitua so pespesengo Christmas lo fe lo so mo fa fi le neva ngole afiafi o fa si mai le so to ina Reverend Elder Victor Powesi le tau whaelo le sifurona tau sanga o tui matangi olo ma whapena ona sisi fu ona mana malo I le lofo le tua le tau vino nei po kalame tau sanga le tasi whaftailo sunga tau ina mona vino nei fiafi malolo si fumuria malolo si fumuria la su tawai ba se unga foi ua leo tata tu e whelo ai foi ia whatalo foi lau sunga leo a o pe foi ia le whafunga tapo ai foi o sunga le lipule ia malpa ia o le tatu le tio a Samoa ia fa pe foi il fataro fatu pe io Samoa foi un tatu ma futa le fiafi langi maso fumuria manato lo so molto in ma sani upole tino a manu e favor ngate fale on tapisa le o tai o basamba fa pe a to way o te lo lango no foi le ne fiafi fulona to sanga le mono sui fono le va per fare tuo mano le calesia o wala va to veno le por calane viere lo fole tu io fa ftai lo fole tua o ina ilum talu e tato te audia maile nei sfurono to sanga le nei fa moi ya o alo fa maile tua e le tato fa nga malanga ya o le fa moi o to nu ia la au soi fu le ya fa ftai fu ile tapo inga male
tau whale mau ma le po whala le pa ia le tātou atunu. Ia le alava e tātou te alangaina whātasi le viinga o le tua. Me se fwoi la ia. Ia nei au whai pese o le wauto waa mai le nei tausanga. Ia momoli al wha malo ma le whawhitai. Ia e pe tulanga ese lava le nei a fiafita vai le. Wa o sfuro nei tausanga o se aso mua le nei ma se tai mua le nei. O whawhifia ai se vaenga foi le o lo ele o unanga o le soifua malo loina. Ia po le Pacific Family Health Group. Ia e pe ona iai le Afioga Galumalemana ma le lato team. Ia o langona foi la le loto whanga e tia. Ia wa e ua pe o le whiau le Christmas. Ia e le whaapito manu ia tas. Ia le alavala e tā ua e foi le o mai o i lato. Ia ma tātou whaasoa e le whiau o le tala lea le whanau mai o le pepe o Christmas. Tela noa le tau o mea lofa le vaitaimi ne wa te loa o le vaitaimi avatu o mai tu la mea lofa. O te loa le sifuru no tau sanga te ruai. E tele nisi mea lofa e se hatu nei lo mea lofa. Le mun mau wina sunga le tau ina. O mafu ai ona o dia mai nisi furu no tau sanga. O lo fa wau pele pespesenga o Christmas. Ia wa inu malia le tātou umalawa i le lofa o le atua mana mea lofa. O lo whaasafua mai mo i tātou, ia e ala foi lai le mea alofa o tāleni ma ngawaa, ia o mea alofa e ala i li siufufonga maalie, ia walangi nai vi ingo le atua, ia mai lato umalawa o nai whaife au ma tausi mata ngā luenga, mai lato umanau tova mai, ia pe o le mea alofa tā ualawa, o Yesu Keriso, malona se fua na ofo ina mai, au le mea alofa le tawai e lua me whai ai, o le talia, ia polo le talia. Al mea lofa, e tutusa u mai angava u mātātou uma le mea lofa lea. O le soifua o foi no mai o le li faola. Pe on whanau mai o le pepe o le Christmas. Mo i tātou tangatanga sala. O te lo te au foi leo le li mai teime mo moli pe po kalame nei te sanga te tasia na so to ina. Fa pena lava. Te mena tu e le tau la ina lava le fea. Wa no foi lo foi le tau. Fa fita u li la le maone. E pe wa avea le pe foringa mai o le wailoa. Ma ua masani ai. Ona pe le ia o tu le me fo le pe ia o fa le ano ia. Ma le mamafa. Ia e o le fa manatu la o le tato por kalame o fituasa o Christmas. Ina e toe langa tila e le fa tawa ina. O le mea lofa na tapena ina ele atua mo i tātou lan whana. Na sunga ina po wesi, ia, avel vi inga ele atua wa anse anana lesi no lavalo na lofa. Ele whanau dia mas furona tau sanga pespesenga kisi. Masi, ono lewa la tamari taimon tāna pokalame. Ia, alo ia iau whai mamana iau nei fiafi. Wano iau whangasa roho na pokalame, whaf taimon nei fiafi. Whaftai, ia, whamania fo ele atua e lau sunga tawai e meserupa ia Samoa poto nei fiafi whaftai. Sa mau lau mai e mai aloa tātou whaasalau whaapesinisi nei ia o na usi lolo lau mai mua lau filisila o lo na whāne o pō o lo pesmesega o Christmas o le tau sanga lua whelusu mal whaala o tapena mai le Pacifica Family Health Group nei fo efi afi manuia lau mai wanga Samoa. Samoa ai le atu no pele o tātou iai nei vai tau o le nei tau sanga. Whaatau e nā i le au kerisiano uma le mea lofa tāua le atua o Yesu Keriso le Mesia le whaola o tangata uma ua whanau mai. Lea fwoi wa toe sa auni le sunga i le whaafengainga, sunga i le Reverend Victor Powesi, ma le whalitua i a Salome Powesi. E meise le mamalu le kane sia whakotonga kerisiano Samoa i puase sei mangele sae, e au mai a moe le fitu aso o pespesenga le Christmasi o le nei fwoi tau sanga. Whaasala lawina le nei pokalame lunga o le Facebook Live, a le tai au fau i puase sei radio live stream tom fitu. O wāre sila, ma le whaafonga si o tātou atu no. Ma o le aso nei, o whana wai le ai o tāmita, whaola o Keriso le alii, ma o le avea le nei mo whailonga i ate outou.
E whapitoa lava lau whawhitai I o tātou malo whaloalongia o le ne fiafi. I lau sunga Galumalemana, vai whangaloa Naseri. A mese foi le paia o le Pacifica Health Group. I le paia mamalu wa ofia I le ne fiafi. A mese foi o le sumai ma le tala mai ao, tau eno whape atu, tālu whalawa, malo e lelei, whakalo whalai atu, ki orana, I Sambula Vinanaka, Namaste, ki orana, and Pacific greetings this evening. It is our honor and privilege to have you. It is a wonderful night of celebration. Tonight is a history in the making. After 16 years of our 13 days or 7 days of Christmas celebration, this is the first time we have a health service provider performing for us. Please, round of applause. So it is an honor and a privilege for us to welcome you, CEO Galumalemana, by Whangaloa Naseri, and also Rashni Devi, CFO, Pacifica Health, and also Dr. Kusai Ali, a clinical director, and also your management, leadership, and also the members of your staff, doctors and nurses, and all of your health assistants and support workers, and all of your team tonight. We are so excited because we believe that you have a very unique message, and we know that it has that connection to the holistic approach to our health and our well-being. So tonight, we are looking forward to the celebration of and our anticipation as we are waiting for the commemoration of the birth of our Lord Jesus Christ. We believe that your message will add that unique flavor to our celebration of this Christmas 2024. So once again, on behalf of the whole of our Samoan community and everyone who's watching live on stream, welcome. Sumai matalamai au, a mese fo il fa moi moi le ne yaso, ye fa manuia le tua, faftai.
I le swafa man malo Iesu Keriso. Lo tātou whaola. E abe aiau ngan manmana vai whangaloa Naseri. E whai masui o le Pacifica Health Group. E mātou te muai, whawhiloai, whaatalo whātuai. I le sunga to ina. Reverend Elder Victor Powesti Malfatua. Susunga I whawhiangainga mo lātou whatua. To ina man malolo, le pa ia lasi o le ekalesia I puase seinei. Tupu matamali I a inga wo mai masani. Wa poto mai I nei apiafi, e moli mawina ni wha moi. Ha malolo tau fua manuia malangi ma, a nei tuala, o te wala aua tuai mal whaaloalo e ti a kono tina, ia maua te asa pui maono, e na te amataina le tato prokalame. Pacific greetings and talo palava to you all, to Reverend Elder Victor and good lady Salome, members of Posese e Whakasa Church, families, colleagues, and friends who have gathered here tonight. But before we start with our program, I will now call upon Te Akono Tina Mawasiasa Puimono to open our program with a short look. O le atātou tāpua I atu I le atua. O I o ulunga le anganga o le ali I le atua. O wā o whāwina o le ali e tā lai I tala le I o tinga ina. O I awina mai a o pusi I loto momu e tā lai I sa o le tonga I le tā whianga. Ma le matuata tala ina o e o fusia. A o tau te mātau, a wā whauta, o te au mai a te o tau le tala le lei o le tele. E o mai no umba. A wā o le aso nei o whānau wai le ai o tāwita. Le whāola o ia o le kiriso le ali. Te o tātou wifo matatalo I le tua. Ia sanga whātele na pēle vi I ngau lau o fiolo mātou atua. No o mātou o lia ma le manuia mai le nei tū la o le nei aso. A o whanga solo ai le nei wha moe moe. Pese nga ma whaafiafianga o le kirisimasi. O lo mātou whātalitali atu nei iai. Whaapitai le atua I lo walofa. O mātou whenua ai fia malau au ona tue ina. Le whale tua ma le nei e kā le sia. Whaapitai o lo manuia I lātou uma I le alofa ma le anga le lei o lau o fio. Manuia fo ie u mwhai ona mafuta mai le nei tu la fiafi. E moli mauina le nei wha moe moe. Whaapitai au tuspa ia e awa o mai ai lo fina ngalo. Whaapitai lo wanganga pa ia e so nina lo mātou vai. O le whaapitai sili le atua, le whaotanga wa e saunia mo I mātou le whanau o ngasala. Le pepe o le kirisimasi o lo mātou whaatalitali ne iai, I lo na whanau mai. Ina ia māngalo ai I mātou. Fo I pēle vi inga le whaamanu ma le whaanetanga I lau o fio. Nei māso uma e o I whaamau. Le atua alo whae, o mātou tatalo I lau o fio. Ia e alofa whaamanuia le nei mawhutanga. O a inga, wo mai māsani. O mawhai o na mātou mawhuta. I le ngata o le nei aso. A o aso tutoe o le nei whaamoe moe. A manuia lau au auna toe ina ia po wesi. Le whaletua ma le nei e kā le sia. Le atuae, wa e sila fia le nei whaamoe moe. O tā pena ia I mātou. Ta mā, e leila wa se mea mātou te mawhaia. Le au noa malo whatasi mai. O mātou te tālo ai lau o fio. Ia e alofa. A wina mai lo wanganga I tautu olwaina a mātou tā penanga I le nei afiafi. A mataina e lau o fio ma wha ai wina I le manuia ma le file e mu. O iai le vi inga ia te oe. O mātou se ma wha le tonu. Le atu wae, ia e alofa. Wha pale ma wha mangalo I mātou. Le suafo Iesu Keriso, le ali I ma le wha aula. O mātou te talo atu ai le.
Amene. Yeah.
Ai le amataina le matou pespustenga mo loto silafia. O Pacifica Health Group le nei. O se whala potutonga ka e toi fua malolo ina i au kilani. O lo whaipaanga ma pose sei e whakasta. I le ngā lulue ai whaatasi. I le whaasino ina o nisi o ngā luenga ka e toi fua malolo ina i pitono i tua. E ala i whaatuina o lana health clinic mai tutonu o le nofuanga nyengi. Wa atoa le tonu skulu tausanga o ngā lulue le nei pa la potutonga i le waaia o toi fua malolo ina o nai o tato tangata i au kilani nei. O le mato mau au tu o lo toi fua malolo ina o le mato ngā duenga pa mua lea. Your health is our priority. Wa mātou mai il nei a pia. E whaiso mātou sao il porkalame o fitu asta o Kristimasti. E tu sai ma lo mātou wala aulia ma jisunga toa ina ma le ekalesia a posisei. E ui ina este atunu e o mai ai o ngangana o anga matu ale au kwai peltene. Toe o si ufofonga la au kwai peltene. Ya ole ale o ya se pamtala. Ai pe ono o to sila mai. Ya ole fa moe wa mai fa atasi ai. Ono ole anganga o Christmas. Ina ia whai, so mato sao, e vivi i whaatasi mi whaatai le atua i lana mea lokwa, o le peperu Kristimasti, wa ia kua e mai o lo na alo Iesu Kristo, o ia o le whaola, o le whomai o whomai, e nā te whaamalo lo ia i lato, e suru whai atu i ate ia. Tonight, Pacifica Health Group, a Pacific Health provider working in partnership with Pacifica by establishing a church-based health clinic and services delivery here on site. We, as an organization, have served our Auckland community for the last 30 years. I would like to extend our gratitude and humble thank you to Reverend Elder Victor Powesi for the invitation for us to take part in this event. We are here tonight as a health organization for the first time, as you have heard, to participate in this important Christmas community event. The choir makeup is of Pacifica Health Group staff. As you can tell, we are a multi-ethnic group from different countries with different cultures and beliefs, but the spirit of Christmas has brought us together to join you to celebrate the birth of our Lord, our Savior, our healer, our health specialist, and the doctor of all doctors. He heals all those that seek his healing and treatment. Although we are a group of multi-skilled health professionals, we can only do our job well with the Lord being with us. O se whiau mo nei vai teimi o whai ngā malolonga, ta whaonga, whaafiafianga, este. E whai mas whamanatu atu. O louto I fua maloloina, o se mea lo whamaile atua, ma o se whamanuianga ko I lea, mai ate ia mo oi. O louto I fua maloloina, o lo yo wa ao lea e te tausi, ma whapirpele iai, ma whai mea oma e te tau ona e whaia, e manu iai. We're in the festive and holiday season with a lot of celebration activities going on around us. A reminder for each of us, health is often seen as a gift or blessing from God. Your health is in your hands,
It's there for you to nurture and to take care of, to maintain its well-being. Health is a state of complete physical, mental, social, and spiritual well-being, and not just the absence of disease or infirmity.
Good evening, everyone, and thank you for coming and attending this celebration of the season. Thank you very much. And I would like to thank our staff here. After a tiring, busy day, they all come here to spark the celebration of our churchgoers. My name is Dr. Qusay Ali. I am the medical director, clinical director of Pacifica Family Health, and I am proud of my staff and proud of our service that we are doing to the Pacific people. We've been here working for about 15 years, and we have now 2 clinics, one in Panmure and one in Weymouth. And every one of you is welcome to attend. We have a clinic here every Tuesday, serving people from the area and from the churchgoers and their families for their health, and provide all the health services that is required as a family doctor or a GP. So this occasion, this celebration, we welcome you, and we wish you a very good Christmas, and we wish you a happy new year. We wish you good health. Look after your health. Look after your families. Look after your family. Look after your children. And we are here to help. Health is not about just going to the doctor. It's about just seeing your daily activities, your daily health, your daily food, your vaccinations, and and looking after each other. So it's not only you. You have to look after even neighbors next door. And the other health is the peace of the heart health. When you help someone else, when you give help to someone who needs, this is where you feel the peace and the health in your heart. Thank you very much, and wish you a very nice night. Thank you. Peseng mayele savili tata mai mawa le kutara tino abanti samale mane peni angelu elongo yo tino mfana mai lo tatu faola o yesu keriso o será o serisi o será o serisi. Say slow fighting mine. Oilenga o ita, le ufia Hawaii. Oi se ao se is, say slow fighting mine. Oilenga o ita, le ufia Hawaii. Fai uli to sana. Masi malanu esse o me alo fa fe pasia I ufana mai le pepe se osana se aleluya no mai le tama no tato puluvana via le mesia se osana se aleluya tato puluvana fana mai le tama tato puluvana via le mesia le fatava le fale umanu la fana le tupu le fina ngalo olo na tama ia fa atamu
Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, stood a holy virgin. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. How hear the angels sing, a King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Whakatulo watu, pia ko kole, ke whakamalmalu watu, ke whakatapu ko kamata aki, ai polo kalama o e whiawhini. It's my pleasure to stand in the space today to represent the Afi team and the health messages that was given to me. My name is Letele o Vabaulahi Tui Afi Tiseli Amatongan, and the scripture verse that was given to me was Proverbs chapter 17, verse 22, and it says, "A joyful heart is good medicine, but a crushed spirit tries up the bones." Well, for Afi team, our core focus to make sure that our Pacific families live in a warm, dry, and healthy environment, which is the house. Because we believe if the house is warm, it will lessen the sickness within the family, especially our mamas and our papas. As we move on to the festive season, we just want to remind the families today, remember, enjoy the festive season. Eat right,
and enjoy your meals. Stay active and don't forget to be exercise every day. Self-care is very important as a priority for your health. Yeah? A joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Whakamanu ia tu ke mau mao ka Christmas fia mo tau fo manu ia. Ofat.
te ko mou te ere. Kia pūkuru o waiwai kia mokara o kaki. Kia rana ko tātou kātoto, o mātou te e te ano kuki airani. Me ki te mai koto kuki airani dash amo, dash tonga, dash slash Māori. Aye. So, if none of you knows, our tupunas came all the way from Amo, Maraito, Parewhatu, and all the way to Tahiri, collected some more people, and all the way to Pukearani, to Aitutaki first, where Tamotoariki accepted Christianity, and then from Araura Inoa Aitutaki to Rarotonga, with the Waka Tainui and Waka Matatua, and all the way to Aotearoa. So our ainga, our whānau, our family, and ano, this is our country. We landed in this country, so it belongs to us. We brought our kumara to plant in this country. So mo te ko means hold your spear. Mo te ere means hold your rope. And the pukuru is the breadfruit tree. Be steadfast like the breadfruit tree. Kia mokora o kaki means so your neck would be as far reach as a duck or a goose. In those days, this chant means, well, people is, if you're the papa, you hold your spear and your rope, and you go into the plantation, and you work the lands to support your aina, your family. So you gotta go and plant the toro and the kumara. Here, in this country, we go to work to support our families. So our beautiful Pacific maidens from all the Pacific is going to perform our song, which is Kia ora, welcome. Merry Christmas. Merry Christmas. That's what the song means. And for us, I'm not going to preach any health message that you already know what it is, but there is one thing I would like to say. In our Maori and Pacifica people is diabetes. Hey, it's high. Our numbers are high. When we educate people, we say, no sugar, no sugar. Or maybe, apa tuka, apa tipu de tuka, half a teaspoon sugar. But we know our people, including us, maybe tai tipu de tuka, rua, toru, rima, ono, itu, tipu de tuka. Oh, no, please, in moderation. I know it's festive season, in moderation. And the kai, we are going to celebrate with lots of kai, because that's us Pacific people. We love our kai and our water in moderation. Small sources of plate is fine. We won't see it. But if you come to the clinic, because the clinic is going to be open, then we know that you had more than 1 teaspoon tuka. So on behalf of all of us, Kuki Island / Tonga / Tahiti / Amo / Māori, we thank you and thank you again. Tūro, mō te ko, mō te ere. Kia pukuru o waiwai, kia mokora o kaki. Aio koko. Kia ora na, ko tō katoa. Kia ora na, ko tō katoa.
Lord, help me today. Show me the way, one day at a time. I'm only human. I'm just a woman. And help me believe in what I could be and all that I am. Oh, show me the stairway that I have to climb. But Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time. Sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. And yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today. Show me the way, one day at a time. Do you remember when you walked among men? Well, Jesus, you know, if you're looking below, it's worse down than then. This pushing and shoving, it's crowding my mind. So Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time. Sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. And yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today. Show me the way, one day at a time. Lord, help me today. Show me the way, one day at a Namaste. Bulavinaka Talafalava Malolelai and warm Pacific greeting to you all. Today I wanted to take a moment to express our heartfelt gratitude to Pacifica Health Center for their unwavering dedication to looking after the health and well-being of our community. Your commitment to providing care and support has been truly invaluable, and we are incredibly thankful for the collaborative work in conjunction with us to keep our community healthy and thriving.
As we approach to the festive season, it's important to prioritize our health and well-being. I encourage everyone to take full advantage of our free health checks provided by Pacifica Family Health Group at Pacifica Health Center. This is a wonderful opportunity to ensure that you all your loved ones are in good health, ready to enjoy the holidays with peace of mind. Make it as a priority to get your health checks done and ensure that any necessary medications are prepared well before our holiday seasons. Let's take a proactive step to care for ourselves and to those who we hold dear, so we can truly enjoy this special time of the year together. On behalf of everyone at Pacifica Family Health Group, I wish you all a very Merry Christmas and prosperous New Year. May this season bring joy, good health, and blessings to you all and to your families also. Dhanbad, Nisa Mode, Vinaka Vakalevu, and have a safe and happy festive season.
Ai le whae wina le mā mātou pesputenga ni tula e toi moli atu le mātou whaafitai tele e lausunga e toi ina ma lo mātou wala aulia e ui e le se au lotu e whai ngofi ai on tu whaatasi se au whai pese ai o le anganga o le pepe o le Christmas ma le whaatasi mai o le atua ua mawhai ai o na mātou whaonga aina ai le nei a manoa wha auro e whai ai se mātou sao i le wha moe moe o pesputenga o Krisimasi o le nei tautanga. O whi au wha asoi fua malolo ina sa wha aso atu ai ia whai mawhilea mata iala mo le waenga o lo tātou soi fua malolo ina mo le nei vaitau ma le lumanai. Manatua o lo soi fua malolo ina o se mea alofa, au se whaamanuianga mai le atua lea. O loo iau a au, e te tausi, ma whai a uma me tāwana whai e manuia ai. Alofa mai le atua e whaamanuia lau sunga tua ina ma le whaksua, whaapele e ka le sia, ma le mamalo le au pia o mwhai on mafuta mai il nei a piati. Ia ma se Krismasi pia, ma se tausanga fōu manuia. So before we conclude, again with gratitude and appreciation, we acknowledge and thank you, Reverend Elder Victor, for inviting us to be part of your Christmas celebration event for this year. I hope you have enjoyed tonight and that the health messages you have received from us as your health provider will be of relevance to you during this festive season and always. We do also apologize if our performance does not match what you are expecting, but we did try our best. Yeah. And so, from all of us, we wish you all a safe Christmas and a prosperous New Year. Angels we have heard on high.
Au mga luenga fia ngai e fo I latou mai mātou. Mai e tai male manu I atu I mātou. Ia mātou ma wasi ki wisi masi fia. Masi tau sang fō ia. E pō mamalu mai mau na whaingi tā. A mātou ma moe whaise mālo. Ia e lofa whaafu I mātou le e afu lau telo lofa tūru. Awai I mātou se mālo longa while. Au le atu le asa fō atai. Pa manuia I lau o ona toa ina ma le whatua ma le e kāleisia. E fo umwhaina wai mai le neia fiafi. E iai pia le anga le leo na uwhio iai mātou. O mātou te tālo ia lea le ie. Ia e lofa talia mai. O swafa Yesu o mātou te tālo tuai. Amene. O mas tato pati whaguna mole mo. E mana tu leo ua mai on whana le ule vai te tea. E o mai a foi on tutole ni ule tua oi le whasangi ma le whaamua manu vau. Tā penanga ma e alau sunga le tamai tai pule. Ia ma le mamalu o lo auto ofisa Pacifica Health Group. Ia o le foi wa pai mai le feau o le tala lei. Wa longo a foi tino. Ia le feau o mai ma pai mai. Ia wa le whaafunga Samoa le nei fiafi. Ma tu foi le papa au pa o le kalesia. Ia e le langona ua le lavo a tongi pātau le avi. Ma ua tau lau le whaamoe moe fo I le vi inga I le atua. I just like to say that out of all performances
the past 16 years, this is probably the most interesting performance, I should say. And it's almost like a mind-blowing kind of, while you're performing, I was asking myself, how can they make the time to organize all this? It was such a beautiful performance, but then we all understand in your profession as health workers, especially doctors and nurses, you don't even have time to go to your family and then come back here and all. It's such an amazing miracle that we're witnessing today. So therefore, I think they deserve a huge round of applause. Please, all of you watching, you know, and in particular, I think I would just like to acknowledge our visionaries. Galumalemana and Roshni, please, can you stand up, please? These two ladies, I think we need to applaud their effort and the dream and the vision, because they're the ones that actually initiated this this evening. They had a dream and vision. Well, we were actually speaking about our center here, but then for some reason I mentioned this to Ngalu and Roshni, and they, why can't we do something like this? And I know for a fact that it's your work is, you are all busy, and you have so many other engagement and so many other responsibilities, but you brought this performance, and it's a mind-blowing, as I said, it's a miracle in its own. So thank you so much. Thank you. So I just like also to whawhetaya tu I le community of Samoa, whawhetele lava, I lau tau taitainga, ia me se fo il ngā ruenga pion whenga iai, sungai fo mai. I just like to, a special mention of doctors, please. All the doctors, can you stand up, please? All the doctors? Do you have the doctors here? Oh, please, a round of applause for them. And the nurses, do you have the nurses there? Please stand up, nurses. Oh, well done. Well done. Well done. And the what you call the health assistants, please stand up. Health assistants. Well done. And all the support workers, please stand up. Can we also have the board and the management, please? Do you have the board here? Management, staff? Well, all right. Thank you. Dr. Ali mentioned something quite unique tonight. He said that the holistic approach to health is the inner peace that you should have, especially during this time of so many things happening around us. You need to find peace. And you are helping us find that peace. Mentally, physically, and spiritually. You are now becoming a holistic provider for everyone. And when they're listening to that message, I think you're expanding what you have done every day. You are helping our people and improving our health, but now you also step up and bringing this brilliant message of the holistic approach, especially bringing that inner peace. And I thank you so much for that. Please, another round of applause for them. I can talk all night, but I think I also need to acknowledge the soloists. Who are the soloists? Please be upstanding, please, the soloists. All the solos. Thank you. Paftai. Thank you so much, Paftai. Please, another round of applause for them. Paftai. The singing, beautiful singing.
Whafteitele lava Tanya, please Tanya. Our conductor, Tanya, please stand up Tanya. Well done Tanya. Well done. Oh, whaftai fulau sunga le. E awa o Yosia, e support sunga e Amaru. I think the highlight of tonight is the Indian dance. Man, that you know, I didn't want that to end, you know. I really want to go on, and especially when you go like that. That was beautiful, you know, amazing. And also the Rarotongan dance, beautiful. Please, another round of applause for all the dancers. Lovely, lovely. The fact that you all come from different communities, ethnicities, the multicultural component of your performance tonight, it's something that cannot be repeated. It's going to be hard for anybody to beat that, because unless we have another social provider to come, maybe next year, we might have a South Sea provider. These different cultures and different, even the wear, what you're wearing, your traditional wear, it really brings that extraordinary flavor of Christmas. And we thank you for bringing that. It is something that we're learning. Samoa le atu no pele, o tātou iai nei vai tau o le nei tau sanga. Whaatau e nā i le au kerisiano uma le mea lofa tāua le atua o Yesu Kiriso le Mesia, le whaola o tangata uma ua whānau mai. Lea pui wa toa sa auni le sunga i le whaafengainga, sunga i le Reverend Victor Powesi, mali palitua i a Salome Powesi. E meise le mamalu le kānesia whaapotonga kerisiano Samoa i pua se sei mangele sae, e au mai a moe le fitu aso o pespesenga le Christmasi o le nei fo i tausanga. E whaasalalawina le nei pokalame i lunga o le Facebook Live, a le tai au fau i pua se sei radio live stream tōku fitu. O wāre si sila, ma le whaafonga si o tātou watu no. Ma o le aso nei, o whāna wai le ai o tāwita, whaola o Kiriso le alii, ma o le avea le nei ni whailonga i ate o tō. Whaftai le tua wai umal manuia, ia, pespesenga fo le nei a fiafi, le asolo na wha le nei, ia o le wha mai moe, o le fitu aso, polo kalame, o le pespesenga le Christmasi, ia peo no wha ngā solo i tutonu o le kānesia mangele se sa e pua sei nei. E ma eu foi, ia, le matango fio vi inga o pespesenga, ia o wha e vangalia, ia o siva mai atunu SS, peo no mai tauhina, ia o le siva wha intia, Tonga, Cook Island, siwa wa Samoa, e meso pespesenga i so singa ngana, lea na moni mai, ia e le Pacifica Family Health Group, i lalo le taitenga na Afioga Galumalemana vai, Naseri, ia ma le Pacifica Family Health Group. Mea tonu wane e tau o le lai titi ai maini, e ese le mantango fia e lau tau fo isi sila, ma le whaafafonga, wa o le teimi mua le nei, lea ftoa a wai mai ai ia se Pacifica Health Group ia pos provider e whaafia i tutonu o le fitu aso o le Christmasi ma le prokalami ia o lo o taula mua le sunga le toina Reverend Victor Powesi ma le fatua Salome Powesi a mesel pa ia o le kānesia ia i mangele sai nei ese le matango fia whaafutai ia i tā penanga wa o tutali tonu e le whaingo fia
e le manatu o le au fai ngā ruenga peo na pepese le aso le nei i e ngā lulu solo i so se vaianga po la o le nei foi health provider ia ai peo mawhai ona tu whaatasia i se teimu pupu lewa mo le mawina ia ua e malo whaiva le tua i le tu whaatasia mai umanuia i le nei afiafi i le vi inga o la ua fio le mo le toile nganga whaafitai tene lau fionga Galumalemana vai Naseri ma le pa ia lau whai ngā ruenga ma lo whaafitai i le tali whaaloalo lau pūlenea au le nei afiafi i hau whai ona whailoa tātou sponsors the Pacifica Community Research, the Pacifica Family Health Group, the Lake Heart Powesi Medical Center, the Pacifica Easy Money Transfer, tai au fau i pua se sei preschool, le mafutanga le au leo le kane sia mangere sae, le au makoi na o tātou tina sina sau, whaaloa tata, malia filiese, e me se foi le tina ia se atafu le lei manefanga, e me se ai le lango manosi, ale e kane sia, le whaka sa pose sei mangere sa e lalo te tenga e le sunga i le toina Reverend Elder Victor Powesi ma le faltoia sa longa Powesi ia o le tanto wha mo moine na le nea fiafi ai tudi tau mai le afiafi a taiao le aso lima le o tapena mai ai ia le ka le sia va potong ke siano sa mo ia pia o le wha mo moio lau tau tangai mai ai runga ia o le online e leo pa au mai le tanto a malu nei au mo fai ona tu sa on fa sa longa i Samoa i lalo te inga sunga le Reverend Dr. Latu la tai male fa le tua lotu la tai male e kane sia e whaka sa ia pia ras fraile ia le whaka sa fa to ia le manu Reverend Peter Lokeni male fa tua ia tau vela Lokeni ia e tau alunga i loa le wha moe o le nei prokalame ia le whaka sa tawa ia i lalo te inga sunga i Reverend Faresa ma le faltoa ia mai e Faresa. Ne malu se mostite le nei, tu sawatu ia i malu le whakasa mangi le sae pua se sei, fa o wina po kalame mansani ia o le fitu aso po kalame kilisimasi, pesenga kilisimasi ia awana u fonga ia o nea fiafi, ia manu ia tele fa sausangu o lo toe, soi fua, ma ia manu ia tātou wheloa i lea so a taiao.